اسمي دلول غذا السمشوم ذوق فوسي شمس غل الهموم لكن ورثتي خير نراغان لو كانوا لي وذاج الطوم هذي يرغ داخل الجنون لكن ورثت حسي يصغر يميس الصورة ويجوم لابد ازد جاب غنون يمر ذي السجان راغان كل خميتي تمزيو خلص غونين وردوغاو سمينا ولانيو المحامينا كل سرماو المحنة نجر يغسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو السيل سيواتي نظماو السيل سيواتي نظماو زمير غاد سنسراو في العيدان بدا غروان الناس غاكون غفراو اي مولانا عزيزان ذي ثلاث مرة نبداو خاص تمشيك ثمور وهماو ماشي ذو ذمسي روحاو عاد مليل نتولن نون عاد مليل نتولن نون يتعقل امي نادي يرول في الليل فهم الطوثي والحلال ويسن كان مكثم كثير هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرق ووال فقرا ما نمي عقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري يجيك ذا سيرم تركيثي والظلرا يبدلي زمان يسم كيف جاي الحرز دلوفاو ثبرت الحبس في الزم فلسنا ورقتي وتوشم دورة الدنيا تصجم طول عماري تمر كام طول عماري تمر كام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.